Орус автоунааларын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө мынакей эми кезек дагы ушуларга келип калды. Бизди жаңыдан көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө биз Машина Кейжи каналы Оштогу Жапалак автоунаа базарындабыз. Бүгүн 1 декабрь 2019 жыл. Аба ырайы жылуу эле. Бүгүн 8-9 градус жылуу болот деп аткан. Анда эмесе баштадык. Биздин видеолорго класс басып жана комментарий сөз калтырып туруңуздар. Салам алейкум. Балашып атсыздар. Болду анда. Так, эми бул жактан көрөлү. Балашып атат экен. Биринчи машинабыз ким болуп атканы? ВАЗ-2107. Сырт кабал жакшы. Таза эле көрүнөт. 2006, объему 1.6, телефон номери ээсин. Баасы 160 миң сом деп атат. Ээси азыр сурап көрөлү, карбюратору экен же инжектору? Карбюратору же инжектору? Инжектор экен. Ички салонда көрсөтүп коелу мына. Таза эле көрүнөт. ВАЗ-2101. Bir 1976, объему 1.3, телефон номери ээсинин баасы 140 миң сом деп жазып койгон. Ички салонда көрсөтүп коелу. Ички салону итальянский экен да, салон. Жакшы. ВАЗ-2106 1992 жылы чыгарылган, объем 1.6 бу? 1.6. Кагазы жок экен, ОЗ2 түрүндө эле маалымат берип кете берем. Баасы канча болуп атат? 120 миң сом дейт. Айтылыш баасы. Телефон номериңер? Канча? 770 30 0291. ВАЗ-2106 1991, объему 1.5, телефон номери. Бунун 4 калпагы тең мындай ретро калпактардан экен, балондорунда. Баасы 140 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. ВАЗ-2107 2008, объему 1.6, телефон номерлери ээсин. Машина Кейжи. Баасы ошол жазылып тургандай 80-85 миң деп турат. ВАЗ-2106, российский транзитный номерде. 1997, объему 1.5, телефон номери ээсин. Баасы 120 миң сом деп атат. ВАЗ-2107 2011, телефон номерлери ээсин. Баасы 170 миң сом деп атат. Багажынан тартып коюңчу, багаж. Болду. Жакында келди Талякиден. Азыр багажыңда суранып атат, көрсөтүп коюңуз деп мынакей. Көрсөтүп кой. Чирик бириги жок деди. Светтер аз. Тольяттиденби? Талякиден. Дагы бир 07. Мындай. Титановый литый дистерде экен, 4 баллон тең летнийда. 2010, телефон номерлери ээсин. Баасы 150 миң сом деп атат. ВАЗ-2106 2000 жылы, телефон номери ээсин.
Айтылыш бағасы 100 000 сомды ода. Объемы 1.6. ВАЗ-2106 российский транзитный номерде. 2003 телефон номері есін басында жазып қойған кен 140 000 сомды. Салыштырмалы 06-лар көйіп қалып тұр. 07-лермен теңдейлі кет ода. Нива 1999 телефон номерлері есін жана басы да жазылып отырады 160 000 сом. Нива төрт баллон тең летнийді, мынандай леті дисті екен. 2011 объемы 1.7 телефон номерлері есін басы 260 000 сомды отыр. ВАЗ-2114 мынандай литезистерде 2005 объемы 1.6 телефон номерлері есін басы 100 000 сомды отыр. Айтылыш басы. Нива 2001 объемы 1.7 телефон номері есін басы 170 000 сомды отады. Нива решетка радиаторлар башқача өзгөчөлөнүп турат. (2011) объемы 1.6 телефон номері есін басы 300 000 сомды отыр. Айтылыш басы. Салонда тарт қоярыңыз дейді. Мұны сиденьялар башқача екен, а? Өзінікі емес. Атайын қойылған екен, мынандай кожада. Потолокторы мынандай қара. Немеді екен. ВАЗ-2107 российский номерді екен. Қайсы региондан? Қайсы? Москва ғой? Телефон номері есін жана басында жазып қойын 70 000 сом кемі бар дейді есі. Чығарылған жылы қанша? 99. Карбюратор болып қалатын да? ВАЗ-2114 2007 объемы 1.5 телефон номері есін басы 110 000 сомды отады. ВАЗ-2104 05 екен, кешіресен 05 2006 объемы 1.6 телефон номері есін басы қанша болып отады? 130 000 кемі бар дейді. Баллондар мынандай аппақ леті дисті екен. Төртөтен летнийді. ВАЗ-2104 инжектор екен. 2009 объемы 1.5 телефон номерлері 1.5 деп жазып қойып тұр ғой. 1.6 екен. Объем 1.6 тура меселе жазып қойып тұрдан да қағазға. Басы 130 000 сомды отыр. ГАЗ 3110 дейт есі. Адашпасам. Мен 105 деп ойлап отырмын. 2007 объемы 2.4 телефон номерлері есін. Ішкі салонына көрсетіп қойылым. Мұнда
4 айына тең электросветлоподъемникте блокировкалары. Заводской да булар? Мынандай электронный одометр екен, 128.212 километр көрсөтүп турат пробеги. Мынандай климат контрольда электронный екен, жакшы, бирок мында караганда комплектациялар. Подлокотник бар. Сиденьялар мынандай велюрда екен. Баасы 130 беле? 140 миң сом деп атат. ВАЗ 2106 1997 телефон номерлери. Баасы 130 му? 130 миң сом деп атат. Азыр мына 07 сатылыптыр, 2011 жылкы. 145 миң сомго. Ошо сатып алган адамдардан сурасак, машина таза экен дейт. Ошо 145 миңге сатып алышыптыр.